umwaka wabaye w'amatora kandi menshi. Ubu ikiri kuvugwa mu Rwanda ni amatora y'abasenateri muri guverinoma y'u Rwanda. Ubu ni benshi biyamamaje kandi mu turere dutandukanye ndetse n'intara zitandukanye n'umujyi wa Kigali. Kandi nanone ubu tuvugana bamwe baratowe, abandi bashyirwaho na nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. None aka kanya tuvugana umwe mu bagore bakomeye cyane hano mu Rwanda ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari bwo East African Community, ndetse kandi wanabaye mu nteko ishinga amategeko mu Rwanda mu mwaka ushize ndetse mu myaka yatambutse. Muri manda yarangiye uyu mwaka wa 2024, Mukabarisa wayoboye umutwe w'abadepite mu manda ishize yatorewe kuba umusenateri mu mwaka wa 2024. Aka kanya tuvugana nitwa Eric Nshimiyimana ni muri kumva, naho iyi ni Bizaza TV Rwanda muri kumwe. Ubuvumbuzi, siyansi, ubushakashatsi bucukumbuye, imikino, myidagaduro, ibyamamare muri politike, byose n'ahandi wabikura atari kuri Bizaza TV Rwanda. Wowe komeza ukore subscribe, ukore share, maze ibiganiro byacu na documentary zacu bikugereho umunsi ku munsi kandi bishya. Amateka yaranze isi, ibigezweho, ibyaranze isi mu buzima bw'isi, ubukungu bw'isi n'iterambere ry'isi, ubumenyi bw'isi, ibinyabutabire ndetse n'ubikorikori byose bijyanye na tekinoloji tuzabiguha. Amakuru atandukanye ku binyamakuru bitandukanye tuzakugezaho umunsi ku munsi. Nawe ukoze subscribe aka kanya, menya ko utangira urugendo rushya n'ubuzima bushya bwo kumenya isi n'abayituye. Nguhaye ikaze. Gusa reka nsuhuze abaturanyi bacu mu gihugu cy'u Burundi, abo mu gace ka Ngozi, Cibitoki, Bujumbura, namwe muri za Uganda, namwe muri Tanzania, abari mu gihugu cya Kenya, abari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mwese mudutera inkunga muri Kota Masimbi, abari Central Africa, abari South Africa, North Africa, West Africa, namwe muri Burayi, ndabasuhuje mbifurije ibihe byiza, mwese bahaye ikaze. Gusa ndagusabye ngo ntege amatwi wumva akantu ku kandi, umunota ku munota, isegonda ku isegonda, maze wumve kandi umenye nguhaye ikaze mu muryango mugari wa Bizaza TV Rwanda. Ukoze subscribe, menya ko ukoze neza cyane. Mukabarisa Donatille wayoboye umutwe w'abadepite mu nteko ishinga amategeko kuri uyu wa 19 Nzeri umwaka wa 2024, yatorewe kuba umusenateri uhagarariye ihuriro ry'imitwe ya politiki yemewe mu Rwanda. Uyu munyapolitike yatorewe hamwe na Murangwa Ndangiza Hadija wari usanzwe uri mu mutwe wa Sena kuva mu mwaka wa 2019. Iri rero kandi rikaba riteganya gutora abandi basenateri bagera kuri 2. Mukabarisa na Ndangiza basanze abandi basenateri bagera kuri 14 baherutse gutorwa mu byiciro 2, harimo 12 batowe n'inzego zihariye hakurikijwe inzego z'imitegekere y'igihugu ndetse na 2 bahagarariye amashuri makuru na za kaminuza. Abakandida kandi bagera kuri 12 batowe hashingiwe ku nzego z'imitegekere y'igihugu ni nka Nyirasafari Esperance, Uwera Pelagie, Umuhire Adrien, Nyinawamwiza Letitia, Nsengiyumva Fulgence, Niyomugabo Cyprien, Mureshyankwano Marie Rose, Mukabaramba Alivera, Havugimana Emmanuel, Bideri John Mbonde, Kitatire Sostene ndetse na Rugira Amandine. Profeseri kandi Ngarambe Tresfora tariki ya 17 Nzeri umwaka wa 2024 n'ubundi yatorewe guhagararira amashuri makuru na kaminuza bya leta. Profeseri kandi Uwimbabazi Penina atorwa kandi guhagararira amashuri makuru na za kaminuza byigenga bikorera mu Rwanda. Umutwe kandi wa Sena mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda ugirwa n'abasenateri bagera kuri 26 bose. Nyuma yabo kandi aba batowe hasigaye bagera kuri 10
barimo abandi babiri bazava mu ihuriro ry'imitwe ya politiki yemewe ndetse n'abandi bagera ku 8 bazatorwa na nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame nk'uko itegeko nshinga ribiteganya. Mukabalisa kandi wakibaza uti ni muntu ki? Wakibaza uti abayeho ate? Akora ate? Agenda ate? Ukongera kwibaza ikindi kibazo gikomeye cyane, ese muhuye ni iki wahita umumenyeraho? Gusa ikibazo cyangwa se ibibazo uri kwibaza ni byiza cyane, cyangwa se nakubwira ngo ikibazo wibaje aka kanya ni cyiza cyane. Nunega amatwi ugakora subscribe kandi ukamenya ko ugomba gukurikira ibiganiro bya Biza TV Rwanda, uzamenya byinshi nk'uko aka kanya ugiye kumenya uyu mugore ukomeye cyane kandi utangaje. Uyu mugore kandi ushobora kuba yaba amaze igihe muri guverinoma y'u Rwanda, Mukabalisa. Mukabalisa yavukiye mu ntara y'Iburasirazuba i Nyamata mu karere ka Bugesera muri Nyakanga umwaka w'1960. Ufite calculator cyangwa se ufite mashini? Nukarikiritinga neza uramenya imyaka afite aka kanya. Aba kandi umwarimu wigisha amategeko cyangwa se laws muri kaminuza yigenga ya Iyerika. Yakoreye kandi mu ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe ubuzima wa OMS. Akorera kandi n'ishami ry'uyu muryango rishinzwe iterambere UNDP mu gihe cy'imyaka igera kuri 16 yose. Aratangaje. Mu Kwakira umwaka wa 2003 Mukabalisa yatorewe kuba umudepite, aba muri uyu mwanya kugeza mu mwaka wa 2008. Kuva kandi mu mwaka wa 2001 kugeza mu mwaka wa 2013 yabaye umusenateri. Urumva ko kubasubiye kuba senateri ari ibintu bye, ari agakino ke, ari inzira ze cyangwa se ari umuhamagaro we. Mu mwaka kandi w'ibihumbi 2013 yagarutse mu mutwe w'abadepite awuyobora kugeza mu mwaka wa 2024 n'ejo bundi. Ubwo kandi habaga amatora y'abawugize, ntabwo yongeye kwiyamamaza nk'uko yari amaze manda zigera kuri 2 muri uyu mutwe. Urumva ko bitari byemeye ko yakongera kwiyamamaza. Mukabalisa ni perezida kandi w'ishyaka riharanira ukwishyira ukizana kwa buri muntu PL, byashinzwe tariki ya 14 Nyakanga umwaka wa 1991. Ni mbere gatoya cyane ho jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka wa 1994 iba. Uyu mugore aratangaje kuko imimerere n'imyitwarire ye ayikorana ubuhanga kandi akayikorana n'ubwitonzi. Nitwa Eric Nshimiyimana, ndagushimiye kandi nkomeje kwifuriza ibihe byiza. Wowe ukomeze ukore subscribe, ukorane wumve kandi wumve ibiganiro bya Biza TV Rwanda. Nta yindi nteguza naho ubutaha.